Chithi Paulus Makuchi Kristan Ephesus Kalenong Bar Kadkot Kabakat Kandai Dubar Puar Pimlong Shu Kinong Wei Bat Ki So Shnong Henry Pilong Ki Paratrai Shnong Lem Bat Kirukuj Bat Gid Khot Jonga Yeng Kasamu Blei Ya Kabala Chay Halor Konong Rem Jongki Apostol Bat Kinong Ithulpa Hagaba Kris Jisuhi Ulalong Umaudong How bala penyeso lang ya baro kaway ka jintay. Bat kanang roy nang roy siya ka temple bakuj how try. How ba ya piro la tay lang ha kani ka temple banlong ka chakasyong jang ublay how mensiem. Ktien Jong utray. Kasam ka basispa kanyo. Kilit sa talak ka perthay patoyalap ya ka gospel. Tuyaro yo try pi kijaj ben riu baro chopendon burom yu pi kipaj ben riu baro kilej satla kaperthai batoy lab ya ka gospel nabaga jing I bai snai jung u kalasan syar halo jungi bat ka jing bat jutang utrai kane junam kilej satla kaperthai batoy lab ya ka gospel ka Jingpule na gospel bakut kat kumuyo anes kala nong ngabar po kada khot arf husaw do bar kundai u Thomas way nagi khat arngot ya wala khot ni didimus shamdon rengkat bat ki habau jisu lawan komta ki way pat ki sanran ki le thu hau ngilio I yo trai andre lo ong haki lemda ngayo I kiding prek haki kti jong u mat ngan bu ka syempre kti jonga haki to kidak prek bat ngap su ya ka kti jonga haka krung jong u ngan ngeng pras ngi hadien ki snran jong u gele don biang hapo yeng baru Thomas la don rangkat bat ki jing khang ki khang han re jisu lawan rong baru la yeng hapadeng jong ki uong ka jing suk hapi nang taw la ong hau Thomas so iki syempre akti jong pi hang ni bat pet iki kti jonga hang cha kaneri la ka kti bat su ya ka haka krung jonga wat long ubam nget henry banget u Thomas la jubabi u ko trai jonga bat ko Blei jonga jisul ang ha u pilanget namar ba pilio I nga suk itu kibam syamle I henry kilanget ka gospel Jong utray